Dibor gam joto no hambai maruo media friends rono tei social media rono ko joto no hambai maruo tini yo raipet ti theke sang press conference khaina hne kaisama phaijaka tini 11 tarik Desember 2023 tini Central Yo Raipet ti executive body kisa asuk laikya asuk wan suk laikya je phainai 13 tarik Desember 2023 chakmagato state gathering inga thangtini ang Yo Raipet ti pokho theke Sara Tripura rajya no obono kobongna musungo sini Sara Tripura ni division joto tongbaimani borongno ang kaham kerengke phaina bagui kobokjago tei 11 ni bisingi no joto division no phaimanjak phaina bagui ang kobokjago tangui hingke seng aro dati phaima kangke gathering mangkangke belake sanai tei aro seng joto no motamuti joto sini nangmani facilities rok seng aboni bebosta khaina bagui khlai processing soli tongo tei o state gathering no ang joto lukurong no phaimanjak phaina bagui ang kobokjago tei second point te kaisa koyekdin doira je Janojati Suraksha Manch ni theke je saklaijangmani Tiprasa Christian facilities ST facilities rono totally komore khibna hne je borok saitongmani Bharat wngkha emon desh o desho joto dharma no tongo joto dharma no respect khayo oro sudu Tripura simi Christian rongno minority hnainai ST facilities komrina hne abo seng Yo Raipet ti pokho theke gosimaya tei seng omono strongly babe condemn khaijago aboni bagui ang Janojati Suraksha Manch rono kobogo je omo hai bill rok tu phaimani belake seng ninda khayo tei hingsa khayo obon tinai jodi o Janojati Suraksha Manch theke jodi borok o bill no bondo khayake seng buskango Yo Raipet ti theke kwbangma kotor andolon khaina hnainai seng wansuk laikya asungno hambai joto media friends dongno.